Ave María Purísima, sin pecado concebida. 28 de diciembre de 2025, Sagrada Familia Niscapiñan Canchis ñañaykuna turaykuna kunan domingo piqa hina kaqtinqa ñañaykuna turaykuna kaypiñan chaykamuyku programaykichis Catequistakuna Rimaining ancha kusikuywanmi ñañaykuna turaykuna paykamuyki hina qariki ñawpaqman puririnapaq taskirinapaq kamaqninchis Diosmanta mañaykusunchis chaypaq nisunchis qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús kuhanaq pachakunapi kaq sutiki yupaychasqa kachun qhapaq kayniki nuqaykuman hamuchun munayniki ruwasqa kachun imayna hanaq pachapi hinayata kay pachapipas Sapa p'unchay tantaykuta kunan quwayku huchaykuta ripampachawayku imaynan nuqaykupas nuqaykuman huchalikuqkunata pampachayku hina amataq kachariwaykuchu watikayman urmanaykupaq llañiraq tukuy manallinmanta q'ispichiwayku hinataq kachun. Much'aykusqayki María, Dios pa gracia untasqan kanki apunchis Dios mi qawan warmikunamanta qullanami kanki wisaykimanta paqarimuq Jesuykiri quyanantaqmi. A Santa María, Dios pa maman, nuqayku huchasapakunapaq mañapayku kunan wañuniyku pachakunapipas hinataq kachun Jesús. Gloria kachun yayapaq churipaq Espíritu Santo paqpas imayna ñawpaq karan kunanpas wiñaypas mana p'uchukayniyuq pachakamapas hinataq kachun Jesús. Qollanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun ancha munasqa ñañaykuna turaykuna imaynalla haykaynallan kapuwasiyankichis ñataq kunanqa 28 de diciembre nisqaña maymunayta pasarukunchishña kay Navidad fiesta nisqatapas llapan sharik llaqtanchikkunawan puriranchis wakinqa ayllupi familiapi munasqanchis runakunawan sumaqta riki imatapas riki compartirunchis maski riki huk ch'ulla t'antallatapas riki sumaq chocolatakunatapas t'inpuykunchis 24 ch'isiempi sumaqta misaman ima purirunchis wakinqa hina kaqtinqa ñañaykuna turaykuna ari kunanqa lluqsirimusyanchis gracias a quién, gracias a internet impecable nisqariki hina qariki hinallataq wach'irishanchis kay wayraman wasi rimana radio kunaq ujunta maymunayta riki domingo a domingo lluqsirimusyanchis kay hina qariki napakusunchis ya Radio La Salle de Urubamba, Radio Caliente de Quiquijana, Radio Usangate de Ucungate Tinque, Radio Municipal de Paucartambo, Radio Illari Quebrada Honda, Radio San Cristóbal de Chinchero, Radio Vida Huasi, Radio Poder Huayna de Cauri, hinayataq riki Radio La Merced, Señor de Huanca, San Salvador Calca, Radio Municipal de Ampares, Radio Municipal de Colquepata, Radio Municipal de Cazca, Radio Municipal de Sangarará, Radio Municipal de Huancarani, Radio Limón de Coazapuno, Radio La Soberana de Calca, Radio Virgen del Carmen de la Parroquia de Paucará, Huancavelica, hinayataq riki napaykullanchistaq kay Arquidiócesis del Cusco, hatun michiqninchis Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, hinayataq Monseñor Lizardo Estrada, chaymantapis napaykullanchistaq llapallan yayanchiskunata sapanka de kanaturakunapi parroquianchiskunapi maymunayta yayanchiskunapis llank'arimusyanku hinayataq riki napaykunchis en especial riki párroco riki Victoriano Espinosa Vaca paypaqpas napaykuyni riki anta llaqtaypi hinayataq riki napaykunchis de kanaturas anta Acomayo Calca Paruro Quispi Canchi Paucartambo San Jerónimo Sagrario San Antonio Urubamba Quebrada Honda hinayataq riki ñiñaq masiykuna napaykamullaykutaq kay pichapikunacha maykunacha kay Facebook redes sociales ujunta maymunayta qankunaspis riki qhawarimusyankis k'uchunmanta k'uchunkaman nuqaykupas napayakamuykikuña ñanchaykamuykuña programaykichis Catequistakuna Rimaining urqunta q'asanta maymunayta riki hina kaqtinqa kuna p'unchayqa riki manan sapallanchischu kasyanchis aswanpas kaypiñan kasyanchis riki ñañanchiskuna Gladys hinayataq riki Luzmila paykunapas maymunayta compañeriwasyanchis kay programanchis Catequistakuna Rimaining riki sapa riki killa tukuykuy domingonpiqa paykunawan warmikuna yapuni lluqsirimusyayku hinaqa napaykuy hermana Gladys. Añay ñañay Rosemary nuqapis napaykusaq llapa llaqtakunapi uyarimasyanchis nuqanchista kay wayra wasinchispaq chawpi ujunta llapa chaykichista napaykamuykichis hakukunanqa ñañaykuna turaykunami saman tirasunchis. Kusa ñañay Gladys allin hamukuykachu kay programas Catequistakuna Rimaining hinallataq riki napaykuyninta chaskirisunchis ñañanchis Luzmila.
Ñañay Rosita, no capaz ñapayrakamuykichis, llapan ñañaykuna, turaykuna uyarikamushawankichis, llapan llaqtakunapi katikista masiykuna. Hinallataq chaymantaqa ñapay rikullasunchistaq, riki Oconqati llaqtapi uyarimushawanchis, llaqtan timpuni paykunaqa uyarimushawanchis allin parlantipiraq, chaymantapas kiki hana llaqtapi pata qhiwarpi hermananchis Carmen uyarimushawanchis paykunaqa sapa domingo hina uyarikamanchis. Ahina kaqtinqa napaykuykunawanpas maymunayta haykurinchis ari turaykuna ñaykuna kunan domingoqa maymunayta ya ñuqanchispas yuyarisyanchis kay sagrada familia nisqapi riki ari ñuqanchis manaq casaduraqchu kanchis aswampas ñañanchis los milaq sagrada familiamanta astawan ñuqanchista comentaymasunchis imaraykuchis riki casadukunapaqqa may munaya kunan domingoqa kasya hinaqa ñañay los mil manchu imamanta ki sagrada familia nisqata rimay ruwankikuman. Allimpuni ñañay kunanqa rimarisunchis riki sagrada familia riki ñuqanchispaq familiaqa sagrada familiaqa casado hinaya ñuqanchis purinanchis un modelo kananchis riki Diosninchispaq qhipanta qatikuspanchis aynaya riki ñuqanchispis kananchis familiantinqa riki esposonchismi riki ñuqanchispa cabeza esposonchistajmi riki kasurikunan nanchi señor taytanchista riki payta kasurikuspa purinanchis ñuqanchispas warmikunaqa kasurikunanchis esposonchista payta qatinanchis pay riki niwanchis riki invitaywanchis riki misaman llaqa chayman phawaylla esponchiswan wawanchiswan chay familia riki ñuqanchis sapa domingo hina purinanchis chaytaq riki wakinkunaqa riki casarakusun esposunchis niwanchis chaypas manaraq riki kasurikuytapas munashanchischu riki ay manaraq qullqi chay mana kashanchu ima nispa riki dificultadkunata churashanchis chaykunata mana churananchishchu chayqa Diosninchispaq simin hina casaraykunanchis aynata purinanchis ya esposunchista kasuykuspa y chayqa Diosninchiswan kushkapuni ñuqanchis kanchis un modelo familia riki Kusa ari allipone chay hina kaqtinqa riki kunan domingo riki celebra con kay yuyarinchis kay sagrada familia nisqa hina kaqtinqa chaymanta yuyarikullantaqmi kay dia de los inocentes nispa ari turaykuna ñañaykuna sagrada familia manta rimarispaqa kushkapunis ya purinanku mana yariki huqnillanchu purina ni huqnin misamarinqa huqnintaq chaypi kanqa no entonces ishkiymanta kushkapuni imayna riki Jesus José María riki kinsantinku wawankuta apaykush maymunayta maymanpas puririsyanku ankinaya casado runapas puririna no huqnin huqtarwanqa huqninta huqtarwanqa chayqa manasya allinchu kanman ojalá ñuqanchis Diosninchis munayninqa aqnata purikusunman fácil rimaruyqa pero ichaqa ruwaypiqa sasachakunchikcha pero ichaqa Diosmanta mañarikuspanchisqa puririyta atisunmanmi ñañaykuna turaykuna llapallan casadukuna kunan p'unchay más que todo hakuchis familiantin riki puririsunchis kay santa misaman Diosninchispa p'unchawnin chayqa riki tutaymantan kashpapas chawpi p'unchay kaspapas tuta kaspapas maymunayta ñuqanchis puririsunman kay santa misapi y chaypitaq riki casado kayninchispiqa kay eucaristiata chaskiykamusun taytanchispa cuerpunta chaymantataq maymunayta riki kutirinpusunman y familiapi ayllupi y qué bonito sería no un ejemplo chaykunapas sigina kasya ñuqaykutapas riki manaraq casaduchu kashayku waynasipas kaypiqa chayta rinch'arichiwankiku ñuqaykutapas ejemplo a seguir los hermanos casados catequistas qankunas maymunayta ejemplowan puni puririsunchis hina kaqtinqa chaymanta riki yuyarikushallantaq kay dia de los inocentes nisqa riki ari inocentes feliz dia de los inocentes nispa riki imatapas riki chansakusparaq kunan p'unchawqa ñañay Gladys rimarishanku riki icha manachu Ari china ñañay Rosita ari chayqa riki ñuqapas huk watakuna anchita uyariqmi kani ay haqaypina nan iman sutin tal persona wañurusqa nispa chiqayta criyini chayqa yastata waqariqhina kashan chayqa feliz dia de los inocentes nisqa qaparinku chayqa a veces chaykunapas nisunmanpas hina burlakushanchistaq pero chaymantaqa llakichikwashanchistaq pero chaymantaqa asiykushallanchistaq pero más que todo kay sentiduta imapi qun ari turaykuna ñañaykuna yachasqanchisman hina haqay Jesus nasishaqtin chay tiempopin rey Herodes riki wañuchirqa inocente wawakunata porque paylla rey kayta munarqan riki mana huk rey kananta munarqanchu chayqa reymi nasimun niqtinqa riki pay wañuchiyta munaran hinaspa mana
Jesus ta aswan tarinchu mana tarispa imata ruwan llapan qhari wawakunata ishki watanmanta urayman riki hasta chiraq nasimushan chaykunatan llapanta wañuchinanpaq kamachiran y wañuchirqanku y chaypi may tukuy huch'uy wawakuna wañurqanku inocentemente riki manaraq ni taytanchiktapas riqsikushaspa chayrayku nuqanchis ki iglesianchis ujupi yuyarinchis kay Dia de los Inocentes nisqa hina kaqtinqa turaykuna ñañaykuna chaykunata yuyarishanchis ki iglesianchis ujupiqa chayqa amaya nuqanchisqa kay bromakunawanchu riki puririshasonchis feliz Dia de los Inocentes nisparaqtaqchu bromata quizás no desesperación pe phawanmay qonqari carrumanpas imamanpas aypayllanmanta hinashpa riki wañuyta sasata tarikushallanman ratuchalla entonces ama chaykunatachu aswanpas yuyarisunchis imayna riki kay p'unchawkuna Jesuspa tiempopi paypas qatiykachasqa wawanmanta pachakaran riki ankikunata nuqanchis umanchisman churarikuspa maymunayta puririsonchis chayta nispa kunanqa huk Dios yupaychana takiwan chawpinarisunchis kaymi programaykichis Catequistakuna rimayni Muchaykusqayki qullanañusta Muchaykusqayki qullanañusta Wayllacha wasipi sumaqchiwanway Wayllacha wasipi sumaqchiwanway Qhapaq kamaqpaq qullanan aqllan Qhapaq kamaqpaq qullanan aqllan Qamanta hamuwanchis q'ispichiqninchis Qamanta hamuwanchis q'ispichiqninchis Chirimachaypi paqarimuspa Chirimachaypi paqarimuspa Intiq sunqunpi paqarinanta Intiq sunqunpi paqarinanta Waqchayllan paqarimunpas Waqchayllan paqarimunpas Waqcha kayninta qatinanchispaq Waqcha kayninta qatinanchispaq Qullananjilkuna willariwaqtinku Qullananjilkuna willariwaqtinku Ancha kusikuywan maskamuykichisAncha kusikuywan maskamuykichisPurum purumpi ubiqa michikuq Purum-purumpi ubiqa michikuq Ñawillaykiwansi qhawarimuwanki Ñawillaykiwansi qhawarimuwanki Qayllaykamuyki waqcha wawayki Qayllaykamuyki waqcha wawayki Ama mamallay millawankichu Ama mamallay millawankichu Paqarimuwanchis q'ispichiqninchis Paqarimuwanchis q'ispichiqninchis Teqsimuyuntin quchurikuchun Teqsimuyuntin quchurikuchun Anchamanas kañañaykuna turaykuna hina kaqtinqa riki ñayariki kasianchis riki kay chawpi tutamantin horaschapi ñamaymunayta wakinqa ñachariki purishankishña afanasqa haykurishankischa riki feriakunata wakinqa riki wasipi familiawan kushka maymunayta riki wayk'urukusunchis yanes wakinqa hakuchis misama nispata anki misama riqkunapuni más felicitaciones hermanos y hermanas mayqin horachapipas rinanchispuni riki tutamantin kaspapas chawpi p'unchay kaspapas uch'isin kaqtinpas riki rinanchispuni kanqa chayta nispa napaykunchispuni hermanonchiskuna haqay pumakanchi llaqtapi maymunayta uyarimanchis paykunapas riki miércoles ni domingo riki kunanqa aswanpas miércoles mantaqa hasta marzo piñachi kuti ramsaq ñañaykuna turaykuna ichaq domingonqa wach'rimshallasaqku kay wayrama wasi rimana radiokunaq ujunta hina kaqtinqa ñañay turay Dioswan llanchiswanpuni purisiasunchis imaynan kay navidadsta kunan chaskiykuranchis kay 24 ch'isinta feliz navidad nispa nuqanchis sapankanchis sumaqta riki huk abrazollatapas qunaykuranchis chaymi kanan watastinpaq riki mana punin tukukunanchu chay felicidad ninchisqa riki manan chay ratuchallachu sino aswanpas sapa p'unchaw hinan kasiyanan ñañaykuna turaykuna ari kunanqa chiyaymunchis kay
Dios ninchis pa ñawinchana qelqamaña riki Dios ninchis pa siminta sumaqta ñawincharusunchis imamantan kunan p'unchaw nuqanchista rimapayawanchis imata riki niwasunchis Dios taytanchis kunan domingopaq ari kunan domingo riki churarisqa kasian Evangelio según San Mateo capítulo 2 versículo 13 al 15 hinallataq riki 19 al 23 a ver yapamanta qelqayrukunchis wakinkunaqa Evangelio según San Mateo hatun t'aqaynimi ikashan riki ishkay riki huch'uy t'aqaynintaqmi kasian chunka kinsayuq hasta maykama chunka pisqayuq chaymantaqa riki itallasuntaq mayman chunka isqunniyuqmanta hasta ishkay chunka kinsayuqkama riki chaymantan riki ñawinchamunanchis kasi ñañaykuna turaykuna hinaqa maquillaya uyarikamusunchis chaypaq riki mink'akunchis riki ñañanchis Gladys paypis maymunayta waqay Huancarani llaqtaman pero ichaqa kaypin riki sapicharakapusqa chayqa San Jerónimo ch'awchuman tukupun paypas chayqa ñañaykuna turaykuna maymunayta paytapis riki catequista masinchis payqa sipasllarak chay contagiawanchis chay sipas kaynenta noqapis astan payayamsianiña pero ichaqa payqa sipas chillanchillar kashan entonces pay asun ñawincharamunqa ñañaykuna turaykuna hina kaqtinqa llapanchis maquillamanta churaykusunchis kaymi Evangelio San Mateo qillqasqan willarikuy qampaq gloria kachun apu Jesús llay. Ch'aska qhawaypi yachaspaskuna ripuqtintaq Señor Diospa angelninqa musquypi Josema rikurispa nirqan sayari wawata mamantawan pusarikuspa Egipto suyuman ayqiy hinaspan chaypi tiyamuy nuqa huqtawan kanman willamunaykama Rey Herodesmi wawata mashkashan wañuchinanpaq nispa hinan chay tutapacha Joseqa rikch'arispa wawata mamantinta pusarikuspa Egipto suyuman ripurqan chaypin tiyamurqan Rey Herodespa wañunankama Señor Diospa nisqan hunt'akunanpaq paymi profetawan nirqan Egipto suyumantan churita waqyamuni nispa Rey Herodes wañuqtintaq Señor Diospa angelninqa Egiptopi Joseman musquyninpi rikurispa nirqan Israel llaqtaman ripuy wawata mamantawan pusarikuspa wawata wañuchiyta munaqkunaqa wañupunkuñan nispa chaymi Joseqa sayarispa wawata mamantawan pusarikuspa Israel suyuman kutimurqanku Herodespa churin Arquelao taytanpa rantinpi Judea provinciapi kamachikushaqta yachaspataq chayman riyta manchakurqan musquypi Diospa willasqankaspataq Galilea provinciaman ripurqan hinaspan chayman chayaspa Nazaret llaqtapi tiyarqan profetakunaq Nazareo runan kanqa nisqanku hunt'akunanpaq Kaymi Dios ninchispa rimarisqan simi qampaq gloria kachun apu Jesús llay. Ahna kaqtinqa ñañaykuna turaykuna maymunayta kunan kay Evangelio según San Mateo manta uyarikunchis imata rimapayawanchis ari ñañay turay rimapayawasianchistaq iminan haqay tiempopi riki Rey Herodes riki pitan wañuchiyta munasqa ñañay Luzmila riki wañuchiyta munaran Rey Herodes riki nata Jesús taytanchista riki wañuchiyta imarayku porque pay yariki karan paylla rikayta munaran chay yariki Reyes Magos niran riki payta tapuranku riki nartin riki tapukuranku riki Reymi nacen estrellantan qatimushayku nispa niranku riki nasi tapukuqtin riki imnaqa Herodes qaniran riki imanaqtin Rey nuqallama reyqa kani riki envidioso kaypi riki mana pitapas rey kananta munaranchu chayrayku riki payqa niran riki kacharan maypin naceramun rikumuychis nispa riki hinaspataq riki chay magukunaqa mana riki Herodesmanqa kutipurankuchu riki traición nisqayqa puranik mana willapurankuñachu maypi nasisqantapas kay riki chayrayku Herodesqa riki iskay watayuq manta urayman wawakunata riki sipinankupaq kamachiran riki kusa ñañay ari aswanpas chanillanta rimakusunchis riki ari kay qillqapin willawanchis ñañay turay riki kay Reyes Magoskuna yupaychaq risqaku y chaypitaqmi riki paykuna wawata yupaychispanku qhipata ripurqanku mayta kutipurqanku
maycha llaqtanku chayman pero huk ñanninta hinaspan chay tutariki Joseman pin musqunchasqa ñañay Joseta musquncharan Ángel. Ángel imanispa nirqa sayari wawata mamantawan pusarikuspa may suyuman ayqi nirami ñañay Luzmila Egiptoman ayqi nispanere. Egiptoman ayqi hinaspan chaypi tiyamunqa ñuqa huktawan kanman willamunaykama chaypin tiyarqanku hasta hukmanta willamunankama ankhina musquyllapi imarayku ichaqa rey Herodes miriki wawata mashkamusharqan imapaq ñañay Gladys wañuchinanpaq hinan chay tutapacha risch'arispariki wawata mamantawan chiqaypaq riki pusarikuspa ki Joseqa pasan chay suyumanta ripurqan chaypin tiyamurqan hasta rey Herodes wañupunankama hina riki Señor Diospa nisqan junt'akunanpaq chaymanta kasqan rey Herodes wañupuktinta Señor Diospa ángel ninqa yapamanta pimami musqunchasqa ñañay Gladys José ma yapama riki imanispa nirqa ñañay Luzmila Riki musquychara ñankunanqa chiwawa mashkaq wañuchiyta munaqqa wañupuña kutipuy nispa nirariki. Aha, Israel llaqtaman ripuy wawata mamantawan pusarikuspa wawa wañuchiq ñan wañurapuña nispa pero ichaq chaymi Joseqa yapamanta sayari hinaspa wawata mamantawan pusarikuspa Israel suyuman kutipurqanku chaypitaq riki kay Herodespa churin kashallarantaq kay Arquelao sutiyuq taytan parrantinpi kasiyaran Judea provinciapi kamachikushallarqataq hinaspa riki Joseqa ankita manchakullarantaq hinaspa yapamanta musquypi Angelqa imanispa nirqan Galilea provinciaman ripuychis nisparik hinaspan chay pachayaspa Nazaret llaqtapi tiyarqa profetakunaq nisqanman hina junt'akunanpaq Nazaret runa kananpaq riki hinaqa aqnapuni ñañaykuna turaykuna kay evangelio qhawarikusyan ichaqa Dios ninchispa rimayninpi riki maymunayta niwasyanchis imaynan Jesus taytanchispas huch'uyninmanta pacha qhatiykachasqa karan mana riki aqnallapunichu karan facilchallapunichu payqa kusisqachu riki imayna khuna irqikuna nasiramun chayqa aswanpas mamam taytaman cuidasqa amachasqa Felicia paykunaqa wiñanku pero aswanpas taytanchisqa imayna karan aswanpas qhatikachasqa imaraykuchus reymi kanqa nirusqanku kawsallapuni wañuchiyta munarqanku anchikunan kasha ñañay turay chayrayku riki nuqanchis ninchis kunan semanaqa kunan p'unchawqa yuyarikun kay sagrada familia nispa ari kay sagrada familiaman astawan rinch'anachinanchispaq pikunan kaypi kasyan José María Niño riki chayqa kinsantinkuqa sagrada familia nisqa y kaypitaqmi riki naqa rimasharan ñañanchis Luzmila riki qharitaqa casada warmiqa kaskunanmi nispa qharitaqa nispa hinaqa ari imaraykuchus Josépas kasukuqmi kasyan riki chayqa José ninchariki Mariatawan wawatawan nin Mariata niriki haku ripusunchis kaynata niwanchis chayqa Mariapas kasqa kasukuq kasillantaq riki chaypi qhipanta rishallankutaq y aswanpas ishkiyninkumanta ichaqa wawata apasyanku entonces anchitay nuqanchis yuyarinchis imayna riki haqay tiempopipas José Mariawan Jesuswan mana kacharinakuspa kinsantillanku maymanpas puririshanku Dios ninchis kamachinchis imatacha ángel kamachin chayta kasqan Josépas ruwasallantaq mana aswanpas riki nishanchu riki manan tutayaqma kasyan hina kachu paqariña tutaymantaña riki o mas inti lluqsimuqtiña riki lluqsirusaq nispa kunanqa parashanman nispachu mana sino mana imatapas mas kanchu aswanpas ni ari puririsaq nispa kasukuq kasyan hinachu chamanachu ñañay Gladys ari anchinan ñañay Rosita imatawanchu ñañay Luzmila yapaysunmanpas Ari aynapuni riki ñañay Rosita pero kunanqa nirwasuma riki nimasuma riki padrinchis upipas nimasuma riki familiata ninma riki phawaychis saqayta nispa phawayllachu kunan tirankuman a ver ñañaykuna a ver phawayllapi tirankuman icha ninkumaraqchu icha ay mana puñukushaniraq ninkumanchu nuqaqa nimami manan pasajita quwanchu nisha
A veces chena canchis realmente llapan catequistamanta no hasta no canchmanta pacha ki tiaqkunamanta qallarispacha imatapas imaraykullapuni ruwapakuyta munanchis mana poneriki tukuy sunqunwanchis ruwasunman sino siempre imachatapis mascarinchikpuni ay kasukushaymanchu hina kachun nishpapas qillay puñakapunchis tiempo kama padre kamachiwanchis shepas hasta más tarde taña nish kasuykullan manapuni kasukuykapunchis a veces no kawsayninchikmanta pachis qhawarinakunachik kashama no digamos camarachiwanchis kita grabarusunchis nispa huknin nin manan kayqa balenchik haqnallaña kachu haqnallaña kachu nispa desobediente hukpas mana grawayta munanchu hukpas riki hasta pasakapush desobedienciaman haykupullanchistaq pero ichaqa José yachachiwanchis ama desobediencia kananchispaq sino aswanpas kasukuq obediente kunanmanta chayta noqanchispis riki qallarisunman riki practicayta chaypaqqa Diosmanta mañakunanchis chayta nispa hakuchis suq Dios yupaychana takiwan chawpi nayasunchis. ñañaykuna turaykuna napuniriki maymunayta Dios yupaychana takipas kusirichiwanchis kunanqa kasianchis Navidad piraje hasta haykaraq nishankista hasta 6 de enero es Navidad hermanos y hermanas manarik 25 llachukara aswanpas sigishallanmi Navidad qanuqanchispis ayllunchis sumaq huñusqa kasianriki
Chaytanispa ari ñañay turay maymunaytan kay evangelio manta rimamunciaranchis kay evangelio según San Mateo nisqa imata rimapayvasianchis imayna riki José kasukuq kastia Angelpa musquyninpi riki rimapayasqanta uyarikuspa kasukuspa paypas riki purishan imatacha nishanchita riki kasukuspa paypas purishan hina kaqtinqa nisunmanpas hina ñañaykuna turaykuna kunan p'unchawkuna ari kasiyan ya maymunayta familianchismanta rimarinanchispaq wakin familian kasiyan riki kusisqa wakin familiataq riki triste kasiyanku wakinqa manaki navidadllapipas riki ni huk pedazo pantunllatamanpas mallikunkuchu nuqanchis aswanqa riki chanqananchis kamaraq este sabor no me gusta, esta marca no me gusta ninanchis kamaraq wakin kasianchis wakinpiqa mana ya ni panetonllapas ni bizcochollapas chiyarinchu chaymanta nuqanchis taytanchisman agradecikunanchis gracias señor kay p'unchawkunapi nuqaykuman quwankikuraq ki aylluta ki sumaq aylluta nispa wakin ayllukunapiqa kuye triste ponen kasiyan ñañaykuna turaykuna anchikuna mana pasarinanpaq ari ñañay turay nuqanchis astawan rimarisunchis ki sagrada familia nisqamanta ari sagrada familia kuna p'unchay pipin kasiyan riki kay casado runakunapi chayta riki ñañanchis Luzmila payqa aswan casada kashan payqa riki nuqaykuqa aswanpas manaraq pero ichaqa Dios ninchis munanqa chayqa may hayk'aq p'unchawraq chiyakusaqku chaypaqqa Dios nismanta mañakunanchis nuqaykupas mañakunayku hinaqa tapurisunchis ya aqhay p'unchawkunapas riki imaynan Josépas riki kasukuq kasiyan riki imayña sasachakuyña kasiyan riki Josépa Mariapawan riki señoranpawan riki wawanta wañuchiyta munaqtinku llakipiya riki tarikusianku mana kusisqallapunichu siempre mamaqa mamahina taytaqa tayta kayninpi wawanchista imapas pasaron unquypas hap'irun chayqa llakikunkiya tutapas mana puñuy aysasunkichu p'unchawpas pinsayshanki mana mijunkipaschú maypachanchis riki huk runa riki nisunki riki mijurrunchis nispa chiraq mijuqpi churarukunki pero ichaqa sapallay kashanki chayqa wawaykitaq mal kashan chayqa mana ni mijuypis ch'akipis kanchu hina pinsaykushanchis umanchis riki ruparishan chaymantataq riki uma muyuykunawan imaraq unqushanchispas anchikunan ñañaykuna turaykuna paseashan pero ichaqa José ima nisyanmi riki mana riki manchakushanchis sino aswanpas puririshan nisunmanpas hina casadokunapaq allin arikusqa ñañay Luzmila tapuykuyta munasharayki ñañay Luzmila ñataq casadaña kanki chayqa hayk'awata casadañan kunan kasiyanki ñañay allinpuni ñañay nuqa qunqarapuni ñamakamus ari No nuqapas ari nuqapas kashani riki ishkay wata maschaña riki nuqaykupas kasarasqa kashayku riki ishkay wata mashña ñañay Luzmila chaymanta aqhay kasarakuyniki p'unchaw riki iglesiaman temploman haykunchis chayqa padre riki ñawpa churarunki chayqa imanispan nichisunki riki qusaykipas nillasunkitaj qanpas nillankitaq imachata nakurankichis a ver yuyarirusun manachu a ver yuyarisunchis riki chaypi chay rato riki padre niwanchis riki a ver nispa riki niwaqtinchis ninchis riki nuqa nini riki esposoyta riki nuqa Luzmila chashkikuyki qanta Valentín esposoy nispa riki chaymantataq entregakuyki qanman nispa chay prometiykin fiel kanaypaq hinallataq prosperidad pipas adversidad también salud unquykunapipas enfermedadkunapipas nispa riki chaymantaqa todos los días en mi vida nispa riki nispa prometinchis payman riki kasarakusqanchis p'unchaypi chay prometinki t'aqa purinanchispaq nispachu chay uycha kushka purinanchispaq sí nispachu pianishanchis riki nuqanchisqa wañunanchis p'unchaykaman kushkalla purisunchis kushkalla kuska purimanta riki imina anchina kasarakuspaqa riki llapanchis casadopuni uyarikamusyankichis wakinqa manaraqcha pero casado runakunaqa yachankishña kaynata nuqanchispas taytanchispa ñawpaqinpi maymunayta nuqanchis kay amor eternota nuqanchispas ninakamunchis riki kay unquypi chaymanta riki sasachakuypi kawsaypipas qanwan kuskallapunin puririsaq kunanmantaqa nispa pero ichaqa ñañay Luzmila wakinpicha cumplikun wakinpiqa manataq hunt'akushantaqchu riki aynapunia ña sasapunia dificultadkuna imanapiya riki casadopaqpas kan manaya riki ayna nallachu sapapunchik Facilillachu. kushka naspa facilillachu riki
Siempre Ari. campunia chi dificultad, imachamanta pues piñanarukshenki, imachapas kashampunia cheka, pero Ari. Dios ninjis manta mañakuspanchis paywan kushkapunia purinanchis chek chillayariki chayta nasonchis riki pensisonchis pas riki. Ari kusa ñañay Luzmila ari nisqaykina imaynari haqayp'unchik qamsriki altarpi nirankiriki qusaykita munakuyki qampaqmi kani wiñaypaqmi kuskallapunin purisunchis anchinatapuniaq Josepas noqanchista yachachiwasianchis kuska purinimpa sichis hasachakuy hamunchiyqa imatan José ruwashan sayari rik y entonces noqanchis ki kawsayninchispi familianchispi ki casado kawsayninchispiqa sayarinanchis yakashan pero muchas veces mana chay sayarita atchanchis sino aswampas kaqllapi astawan qhipaman kutirisianchis imayna nisoman kunan tiempo ñañay Gladys kayna catequiskunata ruwanki chayqa catequisisma irqchakunaqa manan llapankuqa kaqllapunichu hamunku kasqan hiñullantinpunichu riki munasqanchis hinachu sino wakinmi hamun kusisqa uyayuq wakinmi hamun khuyay uyayuq wakinqa hasta puñuyllaña wawachakunapas hamun riki Ari ichamanach ñañay, ari ñañay chinapuñano catequesisman hamunku wakin wawaqa obligasqa wakinqa Diosta munakuspacha wakinqa khuyay Ari, chayna khuyay hamunku, pero ichaqa tapuykusunmariki ninchik como catequistaqa ninchik imanaqtinta kiwachar chaynari kanispa yanaspa uqlaro marinchik paykunata sumaqllata tapuyinchik chayqa niwanchismi imanaqtin chayna kashanki nispa es que mi papá, mi mamá están peleados nispa maykuti niwanchis otaqchis niwanchis noqanchistaqa manan papay kanchu nispariki yo solo vivo con mi Dios, nis papas. Abuelos. Abuelo y con allá no katiako, nenes otras ninguriki. No llaqtaman saqpakun uqla rukunapi saqpakun mamayqa taytayqa haqay pinqasyan nispa. Entonces, a veces anchimanta pacha nuqanchis qhawarisunman manaya que Josepa kasukuynin hinatachu padre de familia kaspanchis apashasunman, sino aswanpas que aqanakuyman mana kushka purimanchu y wawakuna muy tristeta khuyayta sentikullantaq y chay kasyan huk no huk kallanmantaqmi ñañay Luzmila rikusqanchis hina kunan ninchista ki kasarakusqanchis p'unchawpi munakuyki unquypipas kuskapunin kasunchis pero yachisqanchis hina manaya unquypipas kunan tiempoqa llapan runallachu casado runapas kasyanku aswanpas kasyanku riki aqanakuyman hayk'punku a ver imallatapis llaqtaykispi kanmanchu nuqa kasuypiqa aska kanmi hermana Luzmila a ver huk kaslatapis Nuqa niramusqa riki ñañay Rosita kunan tiempoqa rikusqanchisman hinapas riki sichus kasararukunku no sé ima interés raykullachus kasararukunku iminaya riki kankupas icha allin qhallkashllaqtinchus riki wakinqa unqurapunkupas imapas manaya riki kushkañachu kapunku aqanara kapunku hich'upun riki warmipas o qhariña kaspapas riki pasakapun chayqa ankinata riki mana kushkañachu anki kasarakusqankutachu mana ninku riki anki nisharanku riki kushka wañuñinchis p'unchaykama kasunchis mana Kaytama hunt'akapunchu juntapunkuñachu ari campuni ari ñañaykuna turaykuna llaqtanchiskunapi ayllunchiskunapi o familianchis ukhupipas chaypuni pasanmanpuni maypachanchis riki nuqa huk kasuta riqsini wiraqucha riki accidentarakamun no carropi volcaykamun hinaqa ima pasan kay cinturanta p'akikapuqtinqa mana purita atipuñachu imayna kapun huk silla de ruedasman lluqsinpun riki silla de ruedaspi manaña imatapas kasqallantaqa ñawpaq imayna karan chitaq ruwayta atinqachu que runaqa aswanpas ña nakapuña riki iman sutin imaman wawaman hina wawaman hina o inválido nisunman sina tukukapun chayqa imata pasa warmiqa manataq munakuranchu tukuy sunqumanta a veces interés rayku wakinqa munapakunchis no allin p'achiwanchis llank'anchayqa nisnunmanpas hina allintap p'achachiwanchis wakin qhariqa riki quywanchis qullqillatapish chayqa riki rantirakamunki nish chayqa riki wakinqa aprovechayta yachanchis wakinqa manataq no wakinqa familiata munakunchis chayqa qusanchispaqwansi pinsanallanchistaq kasyan porque José manaya riki sapallanpichu pinsasha sino Mariapiwan y wawanpiwan pinsasha no anchipis kallanmantaq ñañaykuna turaykuna
pero tukuy que casota hina qariki interés rayk mana thimataps qopuñach qharichayqa aswanpas ch'inlla warmi pasakapun hinas wawantintaraq winch'upun ari qullqitapas apariyakapunraqtaq imayn qhipapun manaña chay compromiso ruwasqanku chay promesa ruwasqanku hunt'akapunñachu aswanpas napshanku riki ch'usaqman tukuchipshanku y t'aqanakapunku chay caso kallantaq kunan tiempopi chayqa manaña nisunmanpas hina que amor verdadero nisqaqa kashanmanñachu chaypiqa manaña nisunmanchu sagrada familian paykunaqa nisunmanñachu sino aswanpas kuyayman tristeman es que mana uyarikuq kanchu mana obediencia kanchu o sea mana yuyarinchu kay matrimonio p'unchawpi imatacha niran chayta amparapun hinaqa mana Dios tapas uyaripunchu mana kaspunchu entonces desobediente man tukupun y que munakuynintapas chinkachipun entonces mana rescatashanmanchu kay sagrada familia manta kay Josepa munakuyninmanta imarayku Joseqa mana nishanchu riki maypachanchis wawanta wañurachin chaypis riki imatapis maman ruwakushachu acaso al final wawaypunichu kashan chaytaq llakikunaypaqpis hinay kashachu imata qukuwan waway kanman chaychariki nuqaqa ruwayman nispachu nishan sino aswanpas nishan munakushan chayqa mamantawan wawatawan kushkata hap'ispa ripushan anchita yachiwanchis chiqaq munakuyqa ñañaykuna turaykuna chayrayku mana yanqapaqchu kay promesakunapas ruwasqanchis kash iglesiakunapipas aswanpas riki kasarakuyninchis p'unchawmantaqa chayta yuyakuspapuni ruwanchis hermanos y hermanas chayta nispa uqtawan rikutiramsunchis kaymi programaykichis Catequistakunaq rimayni. Ñañaykuna turaykuna chaynayariki maymunayta nuqanchispis yacharisianchis kay kunan domingo qariki domingo de la Sagrada Familia hinallataq Día de los Inocentes inocentemanta rimaypis nishu ashkapuni Agasia naqa casadumanta rimanchis nuqaykupis ari kayku de una familia casado papayku mamaykupas casado kanku chayqa nuqapis hamuniriki como Niño Jesús kasum llega no caigo pues parte de la Sagrada Familia también, ¿no? Y la panchis pues chi ponen ganch Sagrada Familia, familia anjisca sagrado pone riki mana riki ajnacho. Y me nan eso mam sina tureko niñe con y me nan templo en riki sagrado riki templo que Dios y pecha no hace sagrado, un lugar alguien respetana, alguien yana panacus pa causana, un lugar respeto. Anchina calanta que familia anjisconape. Kachanta mana churimerum que inocentes manta ari inocentes manta nisum kunam punchaukuna nisum sina a veces wakin qariki wawata aparamunku kay pachama hinaspa mana su comprensión cara punchek ima truanku ñañay Gladys ima tan piensan warme Akanakapunku chapes allirachkaman ima truanku ñañay Luzmila
Wañuchita yarayki pensamirik. wañuchita y wañuchip imina kashan wakin abortarapunku riki wakinqa imaturanku wawatapas riki nasiramuqtin hina basuraman chanqamunku wakinqa bañukunami saqiramunku bolsapi watawashpapas maymanpas o ahnata callekunapi chanqarparimunku wawankuta entonces chips kashan huk inocente wawaya chaykunapas kashan y chaykunamanta kunan p'unchawqa yuyarillanchista may tukuy hayk'araqchu wawakuna ñañaykunta mana yachasqanchis wañushampuni sapa p'unchay hina porque mana yakanchu ki amor nisqa chaykunan kasihan que Día de los Inocentes hinaqa riki Sagrada Familiamanta hasta nuqanchis matipayarusunchis ari chaypaq riki ñañanchis Gladys tapurunchis riki imayna huk templo ki templonchis por ejemplo San Jerónimo nuqanchis llank'anchis riki templo San Jerónimo ñañay iman huk lugar santo riki y chay templopi imayna nuqanchis kananchis Nisqakipas hina ñañay Rosita justos nisharankiнаqa temploqa uq sagrado no respetana wasi templota nuqanchis mana machaq rinchismanchu mana celularwan pukllaq rinchismanchu mana chiquilikunata lawq'ashawaqchu riki q'awtispa llapa respetana wasi riki sagrado iglesiata nuqanchis rinanchis mañakuq Diospa simin uyariq arrepentikuq riki entonces anchina es Sagrada Familiapas huk templo hina sagrado riki respetananchis Sagrada Familiata pikuna formanchis papa mama wawakuna riki entonces a veces mamanchis papanchis kamachiwanchis mana wawakunaka sukunchischu riki hina celularpi chaypi tiyayashanchis pukllaspa p'unchaynintin mamanchis niwanchis tira aparamay unuchata platuta maqchimuy mana kasukunchischu riki mana kasukunkuchu wawakuna entonces mamanchista renegaychishanchis entonces mana mana respeto pues kapunchu riki respeto kan napaykuykunapas manaña kapuñachu imaraykuchus ninchis riki ansias pa nispallaña manaña completutañachu maykuta yarinchis no hola napaykunchis chaypis riki papa buenos días nispapas o nispapas chaqa hola nispallaña niwanchis manaña chay palabra buenos días nispachis o hijo ¿cómo has estado nispa hola ma hola pa nispallaña kapush entonces manaña ari celular kuna waq'ayachisqan chayllamaña mana tiempo yuqraq familiapaq mana tiempo yuqraq riki mana napaykunapaqpas tiempopis kanchu mana completutañachu rimapunchis entonces chaypi respeto como que familianchista faltapshanchis entonces ki Sagrada Familiaqa imayna templo riki sagrado kashanchayqa chinatacha tratanata munasuma anchinatapun taytanchis munan pero ichaqa nuqanchis mana aswanpis chhinatachu kawsashanchis chinachu chamanachu ñañay Luzmila imatawanchik yapayarusunmanpas porque nishun kay familiamantaqa riki imayna riki templopiqa yanapanakuspa ima kawsanchis respeto ima kawsanchis chaqa china kay familianchikkunapipas mana a veces kaqpunichu kashan sino imaymanakunapi fallashanchis hinachu chamanachu ñañay Luzmila Ari aynapuni ñañay riki kunanqa riki familiapiqa manaña respeto kapuñachu respetoqa riki irqikunapas riki amarichinkuchipis imata munanki viaja nispa yañari kutichipun mamankunapas mana riki ay me aburres nispa aynapi riki me aburres hoy nispa q'apishanku celular riki mana caso rikuspa riki chay riki nuqanchispas papa mama riki kashanchis wawanchikunawan kushkapuni purinanchis chayrayku riki papakunapas mamakunapas kushka wawanchista pusaykuspapuни Santa Misama rinanchis riki chay ankinallapicha riki nuqanchis wawanchistapas yanaparisunchis chayqa riki kaypi Diosninchimanta mañakuspa Diosninchiswan kushka purisupapuni nuqanchis chay dificultadeskunata pensisunchis mana hinaqa mana sumanchu nuqanchis sapallanchis riki t'aqarisqaña hina mana respeto kashan riki chayqa riki corregiduytapas yachasuma wawanchistapas riki Diosmanta mañarikuspa Dios taytanchispaq atiyninwan atisunchis mana hinaqa atisunchikchu chaynapuni ñañay Luzmila ari kusatapuni riki ñañay Gladys rimayllankita kay mana kasukunchischu ñañaytaq ninki riki manan respeto kañantaqchu familianchis mijuna hораspipas sapankanku celularwan riki mana ni rimaypis ni compartir kañachu ari ch'ij nis mensajepish chayamishan a veces chaypi huk rimakuyta munasuma
pero Mana mijuy nisqapas munanguñachu riki. ari Mijuy mana wawaynas purishanku, rugayshankuna kuyayta, no? Entonces chaypiqa t'aqanakuyña hayk'upish allantaq ñañaykuna turaykuna, entonces chaykunamanta imaykuna p'unchawqa yuyarisyanchis imaynan haqay tiempopi riki Jesús wawallaraq kashaqta wawachillaraq kashaqtin Josewan Mariawanqa mana kacharinakuspa kashanku hinaña kay sasachakuykuna kashan chaypas kushkallapuni purishanku. Entonces nuqanchispaqpis chay sasachakuykuna wawanchiskuna malpi kashan nuqanchispis irqikuna riki mana kasuku kashan similla kutiparukushan chaypas reflexionaysunchis chikanta nisunchis mamayqa taytayqa kushkatapunin munan nuqaqa tiyanankuta nispa a veces irqi kawsaya nuqanchis kawsarayku ñañayklatas maykutin discutinku riki imanaqti mana nuqanchis kasukunchischu hinachu manachu hermana Luzmila chinapun Ari chinapunia mana kaskus chiraykupuni imachapas karunik utaq imatapas Juanarqapun. waramshankupuni chayqa chiraykurik. Ajá. Naramshani. Colegio peps maqarampunku compañero tem sinqantas muyurachimpunku ima o hayt'anarakampunkupas imapas chayqa yastariki tayta mamanqa huk notificación chiyaramun ya tu hijo es así tan malcriado nishpa chayqa mamanqa nishan papanman willashaniki kaynata chayqa mana suqasqaykimanta kanhina kayna waqkuna nisqa aminaykapunku y chaymantaqa ya mana ñaqamaqtiyasancha ripsaqmi listo nispa hukninipun chayqa a causa de nosotros también nuqapas incluykuni chaypi ñañay porque a veces mana punia kasukusqantapun ruwanapunchu no kutin niwaran llant'ata q'ipiraminki nishpa nas irqaqa riki muqpatapu amiguchankunawan pukllaykapun chayqa riki tardearapun aqna mana llant'antin haykuni chayqa riki mamayqa nistanpunia riki chayqa riki maymi llant'apamusayki mana apamunchu ya nispa hinaspa riki chayllamanta ch'aqwanakuypis qallarin pero gracias al Señor a veces chay dificultadeskunata superaspaqa inki imayna riki José riki kasuku kashaq taytanchis mamanchis maymunayta rimapaywanchis chayqa superanchis chaykunata y Diosmantapuni siempre mañakunanchis chayta nispa tukyapunchis riki ñañay Luzmila chayqa rikkuna nuqanchispis kasukuspachis purisunchis uyarinakuspa kushka tratasunchis nuqapis riki tayta mamaykunawan kushka porque mi familia es sagrada qampapis ñañay Gladys sagrada familianchis kashan ñañanchis Luzmilapas kashan familia sagrada entonces llapanchispis ayllunchishwan kushkapuni purisunman kasukuypi iñiypi ari ñañaykuna turaykuna chaynaya purikusyankis qankunaspas kasukuspallapuni ama desobediente kasunchis ari kunan p'unchawkuna riki llaqtanchikkunaman imakunatan chayarichimusharanku ñañay Luzmila Kunanqa riki chayarichimusharanku riki chocolatadas, juguetes, chaykunata pamisharanku regalokunata riki. ari ñañay Gladys aparankichik may llaqtallamanpis manachu Riki ñañay nuqachu mana apayman padrewan aparayku riki pumakanchi chincheros llapan llaqtakunaman ay ñañay cosa nuqaqa mana maymanpish aparanichu pero ichaqa aswanpis nuqaqa apamusqankutan qhawarisharani hinaspan wakinqa gracias niyta yachanchikya wakinqa aswanpis riki wasi qhipachami chashkirkuspa riki chik aspi muñecata apamanku lapish muñecata que 5 soles valor cartata apamanku nispa a veces desagradecidos tayta mamakunamanta pacha kanchis y chayta qhawarichinchis wawanchiskunama riki chayqa mana ña sagrada familia ñachu kashanman chayqa mal educados ña kashanchis riki chaymanta kasqan kushkanchallan bizcochuchapis ayparun a veces chayqa imata ninku runa masinchikkuna uyarillani no kushkan ninku parte t'antankurayku nuqa hamuna nispa mal agradecidos a veces kanchis ñañaykuna turaykuna nuqanchis gracias niyta yachananchis ama chaynata kasunchu p'achachapis imachapis hamun chayqa ch'inchalla chaskiykuy ama niy chaypichu wañuqkunaq p'achanta chikita quywanku nispa hina kachu aswanpis ninata hap'irachikanpusqa nispa wakinqa chaynatataq chashkikusharankutaj ñañay nuqa maykuta uyarini allinpun ninki p'achataqa apakusaqmi nispa sapara chiyamuqtin para hamuqtin
pasarunanpaq nischaqa p'achat montushchaqa chay asnaywan para ayqikunqa nishpara wakinqa apakunkupas a veces mana chinata uyarinankupaqa nuqanchikqa chaskikunanchis sino sut'inta ninapas no gracias nispa o manapas rik achinachu kama akaspichu nishasinki chashkirakamuypuni nispachu pipas tanqayshasinki mana riki manata gustunki chayqa aswampas ayqirikapi hermano chaykunapas mana allinchu kasha ñañaykuna turaykuna porque may sacrificiowami ki turanchiskuna ñañanchikuna huk grano arenallatapas huñupakuspanku paykunapas riki anquina huk heladosllatapas huk alli mikhunata mikhuyrukunankuta qhillikuspankupuni paykunapas aparimunku kay p'achakunata kay regalokunata chayqa gracias niyta yachananchis y sagrada familiata nuqanchis wawanchikkunatapas educayta yachasunchis ama riki kunanmanta pachachu riki kaytapas aqnatan manan kaytaqa munaniñachu nispachu qhawashasum sino gracias niyta yachachinanchis chayta nispachu tukuyapusunman kay programanchis catequistakunaq rimayni siempre nuqaykuqa riki yaqachariki feliz año nuevo nisunmañacha riki riki feliz año nuevo watata riki año nuevo wakinqa riki ari último programa nuqanchispaq kashan riki que 2025 manta chayrayku nuqaykupas tukuy sunquykumanta gracias kay watasti nuqaykupas lluqsirimurayku kay radiokunaq chawpinta kay redes sociales chawpinta ancha kusikuywanmi ñañaykuna turaykuna watas tiempo uyarimarankiku wakinqa chayraqpas charik interactionrankis pero ichaqa watamanqa enero-mantapas kutiramlasaqkun kay programanchisqa mana riki qullanqachu chayqa Diosmanta astawan riki mañarikusunchis hinaqa nuqaykupas niyku riki feliz año nuevo nispa tukuy sunquykumanta hinaqa ñañay Gladys huk p'unchawkamañacha qanchisqa 2000 huk watakamaña 2026 kamaña ñañay Luzmil 2026 kamaña chipñacha nuqanchis tinkurunchis tuparunchis kay programas catequistakunaq rimayni chayta nispa nisunchis llapanchis qollanan Dios yaya Dios churi Dios Imankusi paqarimun siwarsituy kancharikuqmi tutapas siwarsituy para tukuykuy kuchuykuri siwarsituy suyari hanaq pachamanta siwarsituy achanqaray t'ikachusqanki yawrasyak rapapapanki siwarsituy achanqaray t'ikachusqanki yawrasyak rapapapanki siwarsituy alabaja Jesucristo con su rayo de cristal. Allá baja Jesucristo con su rayo de cristal, alumbrando el universo con su rayo de cristal, alumbrando el universo con su rayo de cristal. Alegría, alegría por el día de Navidad. Alegría, alegría por el día de Navidad. Alegría, alegría. De aquel tronco nace la rama, de la rama nace la flor. De aquel tronco nace la rama, de la rama nace la flor. De la flor nació María, de María el Redentor. De la flor nació María, de María el Redentor. Alegría, alegría por el día de Navidad. Alegría, alegría por el día de Navidad. Alegría, alegría.